Senina moria si kelengi Tuhan, salam mejuah-juah man banta krina, salam tedah ate, tetap semangat, sebab kita semangat eime jadi ulu gegehta, ras ulu pengarapenta. Sebab kita persadan taras Tuhan me, erbahanca tetap tedah hateta, guna ngorati kata dibata. Ibas paksa enda, go kaseh paksana kita, ikut muat bagin, ibas kebaktian, pea murianta bas paksa enda. Makana guna menaken kebaktinta ibas paksa enda, ras kita rende ibas kitab Dendenta nomor 280 sada ayat si pemena. Mari ras kita ersada ibas pertoton, guna ngorati kata dibata, ras kita ertoto. Man bandu Tuhan, puji-pujin ras pengatakan bujur, isehken kami. Sebab kami ibas pemasu-masundu maka banci ia loken kami, kemalemen ate sirehna idur kamnari. Ibas paksa enda Tuhan, nggo sikap nande i tengah-tengah gerejandu, erlajar arah katandu, sebab katandu eime jadi ulu gegehna, guna dalani, kegeluhan singgo ibrekendu man bana. O Bapa si mada kuasa, kam dage si makeken rasi ngajari kemahendu, guna nuriken kerna katandu. Terpuji kam o Tuhan, sebab reh kami ngendesken geluh kami, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari ras-ras senina moria si ikelengi Tuhan, kita ngoge pustaka si badia, si ibuat ibas kitab Matius bindu 10 siwah, ayat 10 telu sehkubas ayat 10:5. Isina nina bagenda, jenari reh piga-piga kala babadana-dana man Jesus. Atena gelah ipasu-pasu dengan itotoken Jesus dana-dana tapi iambati ajar-ajar Jesus kala maka nina Jesus man ajar-ajarna, pelepaslah dana-dana rendahi aku, ola ambati ia, sabab man kala si bagi enda kap kini rajan surga. Ipasu-pasu Jesus dana-dana kerinana, jenari lawus ia ibas ingan enari. Senina moria sini kelengi Tuhan, temanta ibas paksa enda makapken pelepas kalak singuda dahi Yesus. Alu tujun gelah moria metek maka perlu kal nande maba anak-anakna dahi Yesus. Maka si peduakan erbahan komunikasi si mehuli tep kategorial ku BPMR. Senina moria sini kelengi Tuhan, temanta enda ngajuk kita, gelah namin kita tetap ertedah ate guna maba anak-anak ta rembak ras Tuhan. Ngit erlajar arah kata dibata. Bagai pe kata dibata merupakan kegeluhan, bagai pe kebutuhan man anak-anak ta. Tapi si idah ibas kinatana bagai pebas kalangan kalak Jahudi. Maka mekatep kal nge anak-anak lata mabilangan. Bali ngeres diberu lata mabilangan. Umpamana banci sinen ibas kitab Keluaran 10:2 ayat 37 nina bagenda.
Bangsa Israel mulai berkat Iramses nari kusukot, teremna lit kira-kira 600.000 kalak dilaki, lenga ikira diberu ras anak-anak. Adi ikira kap ndue, adi sadaban anak na tiap jabu dekam go kali telu. Adi na anak na bagi anak Jakub 10 telu lanai terbeligai. Jadi ijenda sinen makana anak-anak daipe la tama bilangan bagai peras diberu. Bagai pe tupung Tuhan Yesus bereman 5.000 kala, enda adi sinen ibas kitab Matius bindu 10:4 ya, bindu 10:4 ayat 20 sada. Teremna kala siman kira-kira 5.000 kala dilaki. Janah la ikira diberu ras anak-anak. Jadi anak-anak ras diberu kala si terdiskriminasi. Kala si terpinggirkan. Sila tama bilangan. Sila iinget. La i beligai. Enda si idah kegeluhan anak-anak enda. Jadi tentunya senina-senina Moria sini kelengi Tuhan mekatepe perlakuan taman anak-anak pe bagi kang. Kuga makana bagai ya bagi si ilakokan ajar-ajar Tuhan Yesus dai. Tupung re anak-anak ndahi Yesus. Enda minter i pelawusna. Sebab akapna kehadiran anak-anak enda mengganggu. Sebab labu ia kapna perlu kal ita anak-anak enda kai si idahiken entah pe si iajarkan Tuhan Yesus lan ia kapna tempa perlu isaksikan anak-anak makana si idah ibas kebiasaan kala Yahudi pe si tuhuna orang tua sada ketedehan Athena. Maka maba anak-anak na mankala si pentar, mankala si bijaksana, entah pe man rabi. Secara umum orang tua merincuh kal ia adi sekala rabi ngampaikan tanna kutakal anakna. Sebab alu pengarapan maka anak-anak banci jadi kala si pentar, si idemi alu erbagai-bagai kini ulin. Jadi tentunya si idah ijenda engkai makana orang tua pembaba anak-anak man Yesus sebab memang itu kena Tuhan Yesus mekapkan sekala guru entah perabi si tuhu-tuhu erkuasa lid kengasupan na guna ngajar bagai pe lid ibas ia kuasa guna empepalem erbagai-bagai pinakit. Maka kebiasaan bicara lape bagi Yesus kel rabina entah pe guru ibaba nge anak-anak biasa. Enda Tuhan Yesus kakin mabagai tentu tedeh kal Athena makana anak-anak enda banci iangkip entah pe itamakan Tuhan Yesus tanna kubabo takalna. Tapi erkiteken pemahaman ya makana anak-anak kap rusur erkite-kiteken gejak gutul nung kalisi jerusur la terkatakan la teraturkan maka mon-mon kemer yakap je anak-anak makana ajar-ajar ndai pe bagi kang gas-gasing karya tena makana pelawusna. Tapi kainina Tuhan Yesus ola ambati anak-anak dahiyaku nina. Sebab nape memang Tuhan Yesus tuhu-tuhu labokap na kemer sedanak-danak kelengkala tena. Maka kerehan Tuhan Yesus mengangkat status derajat anak-anak. Di sinen arah ogenta enda maka na anak-anak si selama enda laban si bengket kubas lingkungan kala dewasa kepeken paradigma karena si iubahkan Yesus. Maka anak-anak penting. Anak-anak perlu iirgai. Lid hakna si perlu pe ia megiken pengajaran kata di bata. Janah ndai katakan makana piga-piga kala mbaba dana-dana man Yesus Athena gela ipasu-pasu dengan itu tuken Yesus dana-dana dakam mehulingai ukurne. Tapi lit penolakan, la teralaukan kehadiran anak-anak enda. Jadi kita pe mekatep kang bagai adilit perpulungan jabu-jabu anak talo si baba
si tadingken. Adina ida kamana anak iba bakin medem karije medem. Gelahna tupung kita baba perpulungan jabu-jabue lit ka bengket kata di batai man bana. Ya cakap karoi lagi ada kam go terekam ibas memorina. Kata di batai bicara lengape angkana itekna karena kaikin si harus ilakukan ibas kegeluhan. Jadi Tuhan Yesus pengatakan sama kana adina anak-anak enda tuhu-tuhu iperhitungkan Tuhan Yesus, iirgai Tuhan Yesus. Maka kai sila iirgakan manusia, man Tuhan Yesus tetap mengharga. Kai si terpinggirkan bas manusia, man Tuhan Yesus tetap mbaba pengaruh ras peranan penting. Maka ikatakan na adi alo kendu atendu kini rajan surga harus kam bagi dana-dana. Kugakin dana-dana sangat tergantung man orang tua. Ia labo banci sirang ras orang tuana. Orang tuana ngaturkan kegeluhanna. Orang tuana mimpin kegeluhanna. Jana anak-anak dah kam terbuka jujur. Adikai pende dahiken na dendu labo terajari anak-anak bual. Umpamana tada kam linde perutangan tareh ke rumah. Entah ninta umpamana ulah kari katakan rumah mama ya ninta. Adireh kari kala andai nina mama andai ulah katakan ya rumah ni dah kam kam tertah kita bual. Sebab yakin memang polos. Ya. Maka ikatakan Tuhan Yesus adi ateta ngaloken kini rajan surga harus kita bagi dana-dana. Makana senina-senina moria si ikalengi Tuhan ya kita pe harus tetap ngergaya anak-anak pendapat nape perlu kang si begikan. Adi nalit sila payo ibas pikiran-pikiran entah belas kena entah dalan kena si pindo alasan na kai alasan na maka bagai. Adilah kasih kak payo harus dikatakan gelah na ula ya papa ya gelah ula salah buat keputusan kesempatan tama nuankan pengajaran si mahuliman bana. Jana perlu silibatkan anak-anak enda ibas dahin-dahin kaipe dahin gereja bas perpulungan jabu-jabu kegiatan suka duka perlu anak-anak enda gelah ula kari kerihan anak-anak tak kumol ngan carusur. Adi kumol ngerak kap na di kupajak tradisional enggo melim bertakal na sebab becek melekat bau ni nama bagai sebab adina kumol ya biaya na pe cukup merga ma bagai tapi kujapa pe yaman baban ya sebab na anak-anak enda pe perlu metah situasi kegeluhan perlunya bersosialisasi res ICP adi sinen ijenda maka na perlu pe tetap ijalin komunikasi si mahuli ras kategorial ras BPM payo sebab lead program-program ibas kategorial enda harus memang si perdiatekan tapi perlu si ingat makana dahin ibas gereja enda sueres aturan gereja anta kerina dahin kategorial tetap ngenda ngikuti keputusan dahin si iaturkan ibas gereja anta. Makana ulaka kita menganggap maka ya artinya kategorial pe ngidah makana kerina dahin tenda radu-radu penting. Tapi kerina keputusan gereja baik ibas kategorial tetap tunduk kepada keputusan yang lebih tinggi. Sebab banci jadi lid kebutuhan dahin-dahin tenda si perlu berkolaborasi antara kegiatan permata, ras moria umpamana antara ras mambre, ras saitun kerina kita enda saling membutuhkan. Tapi perlu si ingat anak-anak tenda pe perlu si libatkan ibas muat keputusan. Umpamana entah kai piateta keputusan ta ulah kita nentukan ca. Umpamana bas sekolahna harus kedokteran ninta. Banci si uji lebih di lo psikolog uji apakah dia mampu atau tidak. Jadi dokter gianina karya dina labong atena tutu serlajar. Labokin kuje pesen, labo yang ngasup kuje. Entah kita kasih merhat, jadi dokter kam ninta umpamana. Jadi umpamana salah sada contoh si banci gelah kita pe ngergaya anak ta ulah memaksakan kehendak ta manbana. Tapi dina memang lapayo lagu langkah na main game umpamana lalap lanai tenar lajar riahan kap na sisada sangken reteman kam harus si persingeti lanai katenar totor-toto gereja pe kisat ban kisat dia gereja ngomeh tadingken ninta ka tah kebaktian kita rumah bas masa pandemi enda medaki pela termedaki ngomeh lah padahya ikut kebaktian ninta harus orang tua harus tegas. Prinsip pengajaran kini tekan harus tetap pas orang tua.
Sebab me pagi modal anak te ku japa pe ia laus. Makana senina-senina moria sini kelengi Tuhan, ya anak-anak ta sikitik denga pe, ya berikanlah kesempatan misalnya bagi permata, berikan kesempatan ia ikut muat bagin basdahin permata, tapi ya banka aturna, ya soal waktu sebab mon anak tenda dendu, ya lengakap na mengharga sekal soal waktu, endape perlu belajar. Sebab perlu ya konsisten soal waktu. Sebab labu pagilit dahin masuk dengan jam 7 jam siwah masuk mau bagai. Tentunya basia pesi ajari. Penting kalau mana anak-anak tenda terlibat ibas krina dahin-dahin gereja. Maharga minakap nakata di bate. Layang asup sirang ras kata di bata. Arapenta. Jadi Tuhan Yesus mengangkat status kegeluhan anak-anak. Maka kita pe ngergaya anak-anak. Ulah karininta anak-anak dengar kau lo baci kai pe lo baci kai pe ban lo kai pe teh moninta lah baci bagi amin na pe kitik dengar adia teta ia pagi tetap belajar saling menghargai kita didik bas jabu bagai pe berdebat izinkan mengutarakan pendapat tapi dina lepak pendapat ne orang tua harus berikan keputusan ibas kai pe makanya banci petuhu-tuhu anak te banci maju, ya terlatih terdidik menjadi pemimpin, terlatih menjingkat, terlatih mengandalkan Tuhan. Penting kal silakokan man anak-anak ta. Lalit waktu siakan kita man anak ta landarami serpingan sa penting, tapi mereka pondasi pengajaran kini tekan sangat penting. Bagai pengajari ia pembersih, penting terampil. Di penjoro anak te dah kameling kita pagi. Bagai kamajarinan dendu nak kau kaitan berat. Jadi ya kerana kita orang tua yang dah cukup berat ke tanggung jawab ta, tapi tak kita menahang pagi kerana adi teratur dengan terpimpin anak-anak enda. Dikuni lengaka teratur terpimpin, ulakan dele ukur ta, pindo gegah man Tuhan, gelah ibas paksa ras waktu si tepat akap Tuhan, bancika terjadi kini ulin pas anak-anak ta. Tuhan si masu-masu kita kerinana, pengasup Tuhan kita makaikan kata di bata ibas kegeluhan ta. Ketuahan kita singgeluh ibas makaikan kata di bata. Amin. Mari si puji Tuhan sisakan persembahan pengatakan bujur ta. Rende kita bas kitab dendenta nomor 316 ayat si pemena. Mari kita resada ibas pertoton ertoto kita. Isekin kami enda o Tuhan makalit gegeras ngasup kami guna mereman bandu. Pasu-pasundulah o Tuhan persembahan pengatakan bujur kami. O Bapa si mada kuasa, mindo kami gelah kam si masu-masu pengurus Moria pusat singgo terpilih. Bagai persiapan pengurus Moria kelasis ibas ngelaksanakan musyawarah pelayananna. Bagai umputenna kubas pengurus Moria Runggun, rikut peras pengurus Moria sektor. Gelah kerina tetap ndahiken dahinna, rikutken singgo itetapkan, suwe raskai singgo iaturkan ibas anggaran, entah pe aturan program kerja singgo iaturkenna. Gelah alu bagai Bapa ermulia kam, arah kai pesi idahi kena. Ertoto pe kami nandangi kerina nande i tengah-tengah gereja andu. Kam simpegegehi dengan pengasup ia, guna makaikan waktu silit, ibas persadan naras Tuhan, guna empekena-kena hubungan ras Bapa, bagai pe guna mereken pengajaran man anak-anak gelak resada arif Bapa ras nande. Dengan pe tutus pe babai ras ngajari anak-anak kubas pengajaran kini teken. O Tuhan ertoto kami man bandu pe, kelah kam tetap si masu-masu kegeluhan kerina anak-anak du,
Gelah malam matena ibas ia ngendesken geluhna man bandu saja. Kerina ketedahan ate nande tengah-tengah gereja andu, gelah anak-anak singgo dewasa jumpa ate nangena, Tuhan te kami nggo isikap kendu si mahulina. Anak-anak kami singgo tamat sekolah entah pe kuliah lenga erdahin, ibas penampat Tuhan, banci pe anak kami tetap ndatken pendahin, arkiteken ia pe tutus nambahi pemetahna. Dengan pe ketedahan ate gelah banci erkempu, enda pe Tuhan te kami ibas pemasu-masundu, ibas waktu siakap ndu tepat nggo krina isikap kendu. Bagai pe ertoto kami nandangi kerina anak-anak ndu entah pe nande i tengah-tengah gereja ndu singgo ngalaken berbagai-bagai perbeben. Tuhan mekuah hatendu bregegeh ras kengasupen guna ngalaken ca. Dingin pe o Bapa ertoto kami man bandu sirulang tahun ketubuhan tah perulang tahun perjabun malam matena dengan meriahlah tetap ukurna. Dingin pe orang tua kami seitun Tuhan si numpak-numpak kegeluhanna. O Bapa si mada kuasa ertoto kami nandangi kerina serayandu ijapa peringan menaken ibas modramen klasis ras runggun pandita pertua diaken pengurus kategorial ras pengurus PJJ kam Tuhan sing jagang kawali kegeluhanna bagai pe pemimpin bangsa ras negara kami. Itu token kami pe kekelengan kami pertua emeritus Bapak Roni Arahta bagai pe kekelengan kami nande Frans Brutarigan, rikut peras kekelengan kami Bapa Lia Purba, bagai pe anak kami ni ke Sembiring Pelawi. Rikut ras kerina anak-anak endu si sakit di rumah ras i rumah sakit, ibas kuasandu sehat mejuah-juah daging kulana. Endam Tuhan pengendesen kami ras pertoton kami, reh kami ngendesken geluh kami man bandu, ibas gelar Yesus Tuhan si enggo ngajari kami ertoto bagi sini ajari Tuhan Yesus ninta ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup, ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami, salah kala empak kami. Ola min kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sin dekah-dekahna. Amin. Kebaktian PA Murianta bas Pak saya nanggo kadung, jumpa kita di bas kebaktian PA anta minggu sirah. Tuhan si pedahu alang abad di bas perjumpaan ta minggu sirah. Mejuah-juah. Surah-surah Yesus bangku bersinar tetap, gelubu juras mahuli singena atena, bersinar terang sini surahkan Yesus, bersinar terang tetap bersinar surah-surah Yesus Kristus nandangi geluhku, bahagia turang senina si sampat-sampatan, bersinar terang sini surahkan Yesus, bersinar terang tetap bersinar Upindo Yesus nampak